Ove godine navršava se 200 godina od rođenja našeg velikog pesnika Petra II. Petrovića Njegoša, autora Gorskog vijenca i Luče mikrokozme, čija dela predstavljaju vrhunske domete srpske i europske književnosti svoga vremena, a čiji značaj neumanjeno traje i zrači do danas. Njegovo rođenje će se slaviti dok je sveta i veka, a mi ćemo proslaviti njegovu 200-godišnjicu. Rade Tomov, potonji vladika crnogorski, rođen je u Njegušima 1813. godine, u doba burno i bremenito opasnostima po malenu i slobodoljubivu Crnu Goru, okruženu neprijateljskom Otomanskom imperijom. Posle smrti vladike Petra I. Petrovića, kao veoma mlad, u svojoj 18. godini, Rade Tomov se zamonašio i postao je vladika, uzevši ime Petar Petrović Njegoš, stupivši na tron duhovnog i svetovnog vladara Crne Gore. Okružen kulturom epske guslarske tradicije, mladi Petar Petrović Njegoš počinje da piše poeziju koja je bila nadahnuta narodnom epikom. Ništa ne sjeća smo najboljega našega Vojvode. A gdje je bio Draško Popović? Odio je do Mletke, Draško. Pričaj što god Draško od Mletaka. Kakav narod bješe na te strane? Kakav narod, pitaš i Rogane? Kao stali. Ne bijehu rogati. O junaštu tu ne bješe zbora, nego bijehu k sebi domamili. Domamili pa i pohvatali jadnu našu braću Sokolove, Dalmatince i hrabre Hrvate, a brodove njima napunili i tiskaj u svijet bijeli, te dovuku i blago iz svijeta i pritiskaj zemlje i gradove. A sudovi bijehu li i pravi? Bijehu, brate, da te Bog sačuva. Malo bolji nego u Turčina. Odnos Petra Petrovića Njegoša prema narodnoj književnosti je nešto što se uglavnom podrazumeva. Većina istraživača polazi od te pretpostavke kao dokazane i kao jednostavne, a taj odnos niti je jednostavan, niti jednoznačan. Naprotiv, upravo u odnosu prema narodnoj književnosti vidi se koliko je Njegoš bio složen i neobičan pesnik. Rade Petrović je još u ranom detinjstvu ispoljavao znake svog pesničkog opredeljenja. Ostao je zapis Vuka Vrčevića kako je dečak od 12-13 godina uz gusle izvodio neku pesmu koja je bila narativna, naravno, i pritom je bila toliko obilovala humorom da je zasmejavao sve đake u Cetinju kojima je on to krišom izvodio. A ostao je čak i zapis o tome da je jednom prilikom i sam mitropolit Petar I krišom slušao i smejao se pritom kako je mladi Njegoš izvodio tu pesmu. Svetozar Koljević je rekao jednu lepu stvar. On je pošao, on je završio na neki način, dao vrhunac tom razvoju crnogorskog epskog genija, misli naravno lokalno, i onda je tu pokazao dubine do tada neslućene pesničke. Kako se od jednostavne formulativnosti, od dubinskih značenja narodne pesme stiže do velikih poetskih iskaza, po kojima se Njegoš nesumnjivo po vrednosti, po dometima, po temama uključuje u sam vrh evropskog pesništva svoga doba, pa
i do danas ja mislim da on je jedan od značajnih svetskih i evropskih pesnika, to je ono što jeste ozbiljno pitanje. On je morao, Rade Tomov je morao rasti u sredini koja je potpuno prožeta usmenom književnošću. Kažu jedan njegovih junaka, gdje se gusla u kuću ne čuju, tu je mrtva kuća i ljudi. I Njeguši su sigurno bili sredina u kojoj je svaki manje više muškarac, a boga mi većina žena, samo ne javno znao da gusla i da peva uz gusle i gde se na neki način ceo život prilagođavao tome kako će jednom sve to izgledati u priči, u pesmi, na kraju kako će kad čovjek umre pokajnice kukati ili će se ispuniti ona kletva za njegovim tragom pokajnice sve kukale dok dovijek lagale. Međutim, već prvi Njegoševi pesnički pokušaj, njegov Mali Radojica kojega je u Pjevaniji objavio njegov učitelj Sima Milutinović Sarajlija, pokazuju jedan novi individualni samosvojni pesnički talent. Razmatrajući ti pesmu, Vlada Nedić je pokazao koliko je toga odstup od manira narodne pesme. To je, prepoznaje se neko ko ima svoj jezik, svoje obsesivne teme, na kraju svoju ideju svetla koja već se tu javlja u slikama sjaja i sjajila, ko traži jednu novu motivaciju i ko u pesmi, recimo, razvija dijalog, čime se sluti budući veliki dramski talent. Kada je mudri i dalekovidi vladika Petar I Cetinski odabrao Radeta Tomova za svog nasljednika na crnogorskom prestolu, potrudio se da mladiću omogući što je moguće bolje i temeljnije obrazovanje. Kako u tadašnjoj Crnoj Gori nije bilo škola ni obrazovanih nastavnika, na Cetinje je pozvan znameniti srpski pesnik Sima Milutinović Sarajlija, koji je postao učitelj mladom Radu Petroviću. Sima Milutinović Sarajlija je jedna od najznačajnijih ličnosti u Njegoševom životu. Sarajlija je bio njegov nastavnik, savjetnik i dugogodišnji prijatelj. Upoznali su se u poznu jesen 1827. godine kada je Sarajlija stigao na Cetinje da bi preuzeo dužnost ličnog sekretara Petra I Petrovića. Tada još uvijek nije bio Sveti Petar Cetinski i kako bi bio nastavnik Radu Tomovu, budućem Njegošu. I naravno, pošto je bilo u pitanju vrlo egzotična ličnost, čak i za ondašnje pojme, posebno na Cetinju, nije čudo što je o tom višegodišnjem druženju i prijateljstvu ostao i zabeležen niz anegdota, posebno o boravku na Cetinju. Jedna od najpoznatijih je ta priča o navodnom dvoboju između Njegoša i njegovog učitelja. Srećom po srpsku književnost niko nije nastradao u tom dvoboju, a i u suštini to je, pošto je Njegoš tada bio mladi Rade u tom adolescentskom uzrastu, to se i danas dešava, svi prosvetni radnici znaju. On je jednostavno testirao strpljenje svog nastavnika, provjeravajući koliko je odlučan i hrabar. I Sarajlija je taj test uspešno i prošao. I navodi upravo zbog toga što se često navodilo kao pitanje da li je on bio pravi ili dobar nastavnik za Njegoša, jer on nije posjedovao klasično obrazovanje, kako su imali njegovi, na primjer, profesori iz Karlovačke gimnazije. Jer što se tiče tog institucionalnog obrazovanja Njegoše, to je veoma interesantno jer najviše znanja prenome Sarajlije, to na vrlo neobičan način. Naime, da je Sveti Petar Cetinski, odnosno Petar I, tražio nekakav nastavni plan i program, kao što danas postoji od Sarajlije, da bi mu objasnio kako će obrazovati budućeg vladara svetovnog i crkvenog Crne Gore, on taj nastavni plan i program nikad ne bi dobio od Sarajlije, jer on je po svemu bio neobična ličnost, pa čak i kao nastavnik. Letopis Matice Srpske iz 1831. godine donosi vest o smrti Petra I. I pritom se ta kratka jedna informacija koja se u letopisu pojavila završava jednim retorskim pitanjem. Tko će mu u dobrodetelji i državi dostojni naslednik biti? Nije se još znalo ni za ono što je odluka samog Petra Cetinskog, a pogotovo se nije znalo šta će od Rada Petrovića na kraju ispasti.
ali je vrlo brzo letopis Matice Srpske počeo da registruje sve ono dobro što je od mladoga vladike dolazilo. Već 1834. godine, kada je Njegoš objavio svoje prve knjige, recimo Pustinjak Cetinski, letopis je upravo registrovao izlazak te knjige. Urednik časopisa je u to vreme bio Teodor Pavlović i on je napisao prvi kritički tekst koji o Njegošu postoji. Pritom je citirao početak posvete iz ove zbirke, koji glasi: Srbin srpskom rodu svome ovo delce posvećuje. A u kritičkoj oceni se ističe čuvstvo narodnosti, kako to kaže Teodor Pavlović, kao i druga jedna stvar, a to je silna fantazija u duhu. Dakle, tu su, ako hoćete, dva osnovna poetička uporišta srpskog romantizma, kao što se takođe u duhu ovakve jedne poetičke opredeljenosti Njegoševe se gledava i to da se Njegoš opire nekakvim školskim pravilima koje se iz klasičnog obrazovnog sistema može naslediti. Naravno, Njegoševo mesto u našem romantizmu je krajnje specifično jer ono objedinjuje više stilskih formacija, uključujući i klasicizam. I kada mi pogledamo šta je letopis Matice Srpske objavljivao od Njegoševih radova, onda vidimo da je upravo najviše radova objavljivao onih koji svedoče o toj poetičkoj složenosti. Kad u to doba Banu na Cetinje jedan običan stranac, Sima Milutinović, čudni pjesnik proslavljene Srbijanke. Zahvaljujući Simi Milutinoviću, koji mu je otvorio široke duhovne vidike, kao i znanju stranih jezika i bogatoj lektiri, Petar II. Petrović Njegoš je tokom godina proširio svoj stvaralački vidokrug, pišući lirsku poeziju, spevove i dramska dela, koja potpuno pripadaju tadašnjim dominantnim tokovima evropskog romantizma. 40. godina 19. veka nastaju njegova najvažnija dela: Luča mikrokozma, Gorski vijenac i Lažni car Šćepan Mali, koja ovoga autora svrstavaju među vodeće evropske književnike toga doba. Meni se čini da u delu svakog pisca postoji neko središnje mesto koje bi moglo da služi kao tumačenje njegovog dela. A kada je reč o Njegošu, onda je to jedno mesto u Gorskom vijencu kada govori obrad o munjama koje su krenule, jedna od Koma Klovćenu, druga od Skadra Kostrogu, i kaže: krst od ognja živa napraviše. Taj krst nad Njegoševom Crnom Gorom, kada bismo uzeli mapu, videli smo da on se zaista tako uklapa, jeste i simbol, glavni znak njegovog pesništva, njegovog pregnuća, i u tim 4 kraka se vidi Njegoš kao pesnik, kao vladar, kao vladika i kao Srbin. Nesumnjivo najveći pesnik srpske kulture, Njegoš je u isto vreme izrazito evropski pesnik. Mogli bismo reći da u jednom dubljem značenju Njegoš je reprezentant srpske kulture upravo zato što je evropski pesnik par excellence. To se vidi prvo u strukturi njegovog pesničkog pokušaja, u podlozi njegovog pesničkog genija. U njegovom delu susreću se dve najznačajnije silnice evropske kulture. Njih označavaju simboli Atine i Jerusalima, helenskog osjećanja agona i otkrovenskog momenta samonadmašivanja. To pokazuje da je Njegoševa vizija čoveka utemeljena u dvostrukosti, u onome što pripada horizontalnom, istorijskom, epskom kretanju i onome što pripada vertikalnom, mističkom i religijskom iskustvu. Te dve komponente grade strukturu naše civilizacije i Njegoš reprezentuje civilizacijski takt u srpskoj kulturi. U njegovim lirskim pesmama to se vidi kroz poseban značaj neoplatoničarskog iskustva.
njegova pesma Misao, koja navešćuje luču mikrokozma, otkriva da je pesnikova lektira bila raznostrana, što i znamo na osnovu brojnih istraživanja. Poseban značaj ima neoplatoničarsko predanje i čitav niz različitih tokova evropskog misticizma. U pesmi Misao se navešćuje ono što će u luči mikrokozma postati presudno. Pitanje o preegzistencijalnom čovekovom grehu, počinjenom u stanju čistoga duha, u izvesnom smislu heterodoksno i nepravoverno postavljeno pitanje, sklapa se sa jednim duboko modernim pitanjem evropskog romantizma. Ono glasi: ko sam ja? Nije drugčija ni Njegoševa pesma Noć skuplja vijeka, drugi oblik pesnikova evropskog misticizma. Ta pesma počiva, kako je Anica Savić-Rebac uočila, na jednom motivu koji se naziva hieros gamos, sveto spajanje. Taj motiv je bitan za celokupnu liriku evropskog područja. On pripada različitim tradicijama i iskustvima. I to je nešto što kod Njegoša ima poseban izraz. Ta pesma, Noć skuplja vijeka, pokazuje ne samo susret muškog i ženskog pojedinca, niti pak pokazuje samo susret muškog i ženskog načela, nego se to u isto vrijeme preoblikuje u skladu sa idejom odnosa duše i Boga, što je dakle premešta iz misterijskog u mistički odnos i na kraju sa odnosom neba i zemlje. Svi ti momenti u pesmi Noć skuplja vijeka, koja je reprezentativna pesma srpske mističko-ljubavne lirike i u tom smislu ide u red takvih pesama kao što je Santa Maria della Salute ili Disova možda spava, svi ti dakle elementi pojavljuju se u jednom sazvučju različitih tonova koji određuju Njegoševu liriku. S druge strane, Njegošev Bog nije samo Bog mistika, kakav se pokazuje u luči mikrokozma i u Noći skupljoj vijeka, nego u isto vrijeme i Bog istorije. Bog nepovratno zapetljan u istorijske rukavce ljudskih života i u sudbine koje se odvijaju u situaciji u kojoj je zemlja tvrda, a nebo daleko. To je drugi moment njegovog pesničkog iskustva. Taj moment također pokazuje svoj evropski oblik. Možemo reći da Gorski vijenac sa svojim centralnim motivom istrage Poturica ide u jednu od važnih i velikih evropskih tema. To je prvi naznačio Aloj Šmaus, rekavši da je centralni problem u Gorskom vijencu problem renegata. Ta pitanja povezuju Njegoša u isto vrijeme sa helenskom tragedijom, posebno sa tako karakterističnim helenskim osjećanjem fatuma, koji je, po tačnoj reči Slobodana Jovanovića, u Njegoševom delu odjekivao na način da tu ima nečeg od Eshila. Ne bojim se od vražjega kota, neka ga je kana gori lista, no se bojim od zla domaćega. Bijesna se bratstva istuči, razluči se zemlja na plemena, krvava se isklad plemena. Al tirjanstvo stati nogom zabra, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. I drugo njegovo istorijsko delo, Lažni car Šćepan Mali, ima značajne evropske korespondente. I ono nije nikakvo lokalno, niti nekom posebnom pojedinačnom događaju do kraja posvećeno delo, kao ni Gorski vijenac. Jer kao što u Gorskom vijencu nije reč o pojedinačnoj istrazi Poturica, nego o jednom dalekosežnom momentu renegatske istorije Evrope, tako u Lažnom caru Šćepanu Malom nije reč o lokalnom vladaru nad Crnom Gorom u jednom kratkom vremenskom periodu, nego o motivu samozvanca koji bitno određuje evropsku istoriju i povezuje je sa hilijastičkim iskustvom. Iskustvo hilijazma je od značaja za Lažnog cara Šćepana Malog. U isto vrijeme, taj motiv samozvanca odjekuje u stihovima velikih evropskih pesnika u neposrednom susjedstvu Njegoševog vremena, kod Šilera u fragmentima o Lažnom Dimitriju i kod Puškina u Borisu Godunovu.
10 godina posle Njegoša veliki nemački tragičar Hebel sam će dati delo o lažnom Dimitriju. Dakle, motiv samozvanca pokazuje se kao centralni motiv evropske tradicije u trenutku kada Njegoš oblikuje lažnog cara Šćepana Malog. Treba uočiti također da pesnik od krajnje subjektivnog pitanja ko sam ja, koje se pojavljuje u Luči mikrokozma, preko u izvesnom smislu opštijeg pitanja ko smo mi, koje određuje Gorski vijenac, u lažnom caru Šćepanu Malom stižu do pitanja ko su oni. To znači distancira se u odnosu na predmet pesničkog oblikovanja. To je prostor u kojem se pojavljuju ironija, groteska, cinizam i apsurd. Tu se Njegoševo delo pokazuje u svojoj okrenutosti ka budućnosti. Jer ako je Luča mikrokozma bila vezana za motive sećanja kao saznanja, dakle za prošlost, ako je lažni car Šćepan Mali sa svojom vizijom epske dikcije narodnog guslara bio vezan za sadašnjost iskustva naših narodnih pesama, onda je lažni car Šćepan Mali uneo izvesnu distancu u odnosu na tako shvaćenu zajednicu. Taj moment pokazuje okretanje ka budućnosti. Mogli bismo reći da u Njegoševom delu skladno odjekuju različiti tonovi kako naše spiritualne srednjovekovne duhovnosti, tako i romantičarskog takta epskog guslara i u isto vreme ciničkog i apsurdnog duha modernih vremena. Naročito su složeni odnosi Gorskog vijenca prema usmenoj tradiciji, prema kulturi, prema narodnoj pesmi. Ceo Gorski vijenac deluje kao nešto što je izraslo iz narodne pesme, ali istovremeno on je i nešto, treba biti toga svestan, mnogo individualnije, mnogo modernije, mnogo složenije sa stanovišta postanka i geneze. Recimo, zna se da je Tužbalica sestre Batrićeve po strukturi, po stihu, pa i po tipu metaforike veoma bliska narodnoj Tužbalici. Međutim, tu postoje slike koje su tek posle Njegoša ušle u zapise. Taj način da se zaoštri izraz Tužbalice, da se njena relativna širina, njena povremena raspričanost pretvori u čist, intenzivan, zgusnut, lirski izraz koji u Gorskom vijencu na kraju donosi onaj veliki preokret. Donosi prelom. To je nešto što je stvar individualnog talenta velikog pesnika. Posebno interesantan Njegošev odnos prema kosovskom mitu. Ono što mi danas smatramo kosovskim mitom u najvećoj meri je derivirano u stvari iz Njegoševog doživljaja narodne pesme, a ne iz same narodne pesme. Recimo, najsuštinskija razlika jeste ta što je Njegoš, za razliku od narodnih pevača s kojima se u mnogo čemu susreće, prvi izrekao krivicu. Naši narodni pevači mitizovali su propast carstva, to je bila propast sveta, posljednje vrijeme potpunog sloma, ali nisu govorili ko je za to kriv. Kod njih nema iskaza ko je taj ko je pokrenuo točak da dođe do te velike Božje kazne. Međutim, kod Njegoša ima. Njegoš je prvi rekao: velikaši, proklete im duše. Ono što se samo sluti kod starca Raška, kada opisuje Vukašina koji Urošem i Mrnjavčevićima ubija Božjeg anđela udarajući sabljom po vratima crkve, ovde kod Njegoša odjednom postaje zgusnut iskaz i više ne toliko iskaz o ogrešenju, o vlastitu krv,
jer u narodnoj pesmi, valjda je zato što je narod izgubio svoju državu, porodica je glavna svetinja. Porodice, sve se pretvara, svi se odnosi na neki način pretaču porodične. Kod Njegoša dominantan postaje rod. Kod Njegoša se vraća pojam nacije, postoji jedna državotvorna misao, jedno šire sagledavanje sveta. Svaka njegova slika vodi nekoj vrsti vizionarske ideje o tome kako prevladati veliku propast. On se s narodnom pesmom poklapa u tome što Kosovo vidi kao grdno sudilište, kao Armagedon, kao onu bitku koja označava nastanak posljednjeg vremena. Ali kod njega se vidi jedan složeniji, dublji, mnogo razuđeniji uticaj Biblije i kod njega jedna od dominantnih priča postaje priča o junaštvu i junaškoj transcendenciji Miloša. Često i danas publika, ljudi kada govore o Njegošu, zaboravljaju da je on bio veoma mlad, gotovo tinejdžer kada je taj težak teret crkvene i svetovne vlasti pao na njegova pleća. I to mi je zanimljivo kada današnji čitaoci, đaci, studenti, pošto deo školskog programa čitaju Ljubu Nenadovića i pisma iz Italije, doživljavaju Njegoša kao starijeg čoveka, kao osobu, verovatno i zbog te bolesti koja ga tek i tada ga je, zaista mu je narušila zdravlje i on sledeće godine dana nije dočekao onako kako je zamišljao. To je taj njihov posljednji susret u Napulju, jedan od poslednjih. I zbog toga ga često doživljavaju kao mnogo starijeg čoveka, zaboravljajući da je on tek tada ušao 38. godinu života, a da je bio 2 decenije na prestolu Crne Gore. Susret Ljube Nenadovića sa Njegošem je također veoma značajan, jer to nam je prvi trag te pozitivne recepcije Njegoševog stvaralaštva. Jer to je početak 1851. Mart, april, maj, kada zajedno borave i putuju napolje. Za Ljubu Nenadovića Njegoš je već tada slavni pesnik. Prošlo je svega nekoliko godina od objavljivanja Gorskog vijenca i Luče mikrokozme, ali Njegoš već tada nije samo državnik i poglavar Crne Gore, nego i veliki, možda i najznačajniji pesnik u tom trenutku srpskog naroda. I to je interesantno jer veoma jasno pokazuje da taj odnos koji se gaji prema Njegošu danas i uvažavanje prema opusu je već i tada postoji. On je stekao taj status jednog od naših najvećih pesnika odmah nakon objavljivanja Luče i Gorskog vijenca. Zbog toga je taj zapis toliko i dragocen jer on je u tom trenutku već ušao u tu aleju srpskih velikana. Naš današnji odnos prema Njegošu kao misliocu, kao pesniku, kao čoveku izuzetne sposobnosti možda bi se najbolje mogao dati kroz ono kako ga je video Ivo Andrić. Jer Andrić na svom književnom putu je istovremeno gledao Njegoša i Vuka. Vuka je odabrao kao pisca, kao svoj uzor i njegova akademska beseda glasi o Vuku kao piscu. A Njegoša kao mislioca, kao čoveka čiji su zaveti trajni i prema kojima se uvek sa velikom ozbiljnošću treba odnositi. U 9 tekstova koje on o Njegošu napisao i u samim naslovima može se vidjeti da on govori o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli, govori o Njegoševoj svetlosti, Njegoševoj čovečnosti, njegovoj večnoj prisutnosti, njegovom odnosu prema kulturi, onda njegova Andrićeva analiza Njegoševih pisama kao dokumentu o jednom surovom i teškom vremenu u kojem je delovao i kada se sve to ukrsti sa svim podacima da je recimo Gorski vijenac nastao u najtežoj godini gladi, suše, nemaštine, da je Luču mikrokozma napisao za 4 nedelje, posle nedelje, kada je bio pritisnut zahtevima od ljudi da rešava neke sasvim banalne stvari kao da li će izvesni Gregorić
prevesti žabe preko crnice. Dakle, u jednom takvom sukobu stvarnosti i tog njegovog velikog pesničkog uzleta od neba do zemlje, od Gorskog vijenca do luče mikrokozma, onda se, dakle, kroz ovu Andrićevu prizmu može vidjeti Njegoševa veličina i značaj. Lepa je ona priča. Ja sam je kao dete slušala. Moj otac iz Cuca. Pokazivali su mu gdje je Njegoš raspinjao šator. Pa je dolazio, navodno, sedeo u stolovaču i o svemu razgovarao sa svojim glavarima, pa i o svojim pesmama. Međutim, naivna bi bila predstava da je ta moćna, strašna pesnička vizija, kakva jeste Gorski vijenac, ta polifona struktura. Tu imate svega od prostog naroda koji se u pozorištu osjeća kao da su ga napali vampiri i vukovi, koji vidi glumce kao nekakve nečiste sile, do vladike Danila koji sagledava pozornicu sveta i kosmosa, pa i sam Božji presto, ispod koga se okreću svijetla kola u prostoru. Takvo delo nije moglo nastati samo preuzimanje. Ono je nastalo kao izraz jednog potpuno izuzetnog i potpuno srećnog sticaja okolnosti da se jedna moćna usmena tradicija na kraju u potpunosti otelovi u jednom moćnom, individualnom pesničkom glasu. Udri za krst, za obraz junački, kogoć paše svijetlo oružje, kogoć čuje srce u prsima, trijebimo gubu iz starine, nek tropoje pjesna od užasa, oltar slavi, a kamen krvavi. Ja često mislim onome Njegoševom, ko što se u posvetama sluti, onoj njegovoj svesti da pripada malome narodu. On će reći iz grmena velikoga lafu trudno izaći nije. On će Puškina nazvati sretni pjevče velikog naroda. Međutim, sam Njegoš izašao je iz te usmene tradicije, iz tog narodnog duha, iz narodne pesme, iz te gustog prepleta, ne samo pesme, nego i priče, verovanja, predanja, iz tog gustog prepleta vekovima. Verovatno još i stare postojbe donete tradicije kao iz velikoga grmena. Ako postoji nekakav veliki grmen iz koga je taj veliki pesnik izašao, to je upravo ta usmena tradicija naroda srpskog i južnoslovenskog, ali pre svega srpskog. Jer upravo tu u domenu baštinjenja pesme Njegoš jasno i nedvosmisleno kazuje i to svoje osjećanje pripadnosti. E sad, što je on kao i njegov vladika Danilo verovatno bio i onaj koji stoji na tom uzvišenom, tom brdu i vidi sve do onog Božjeg prestola, to je druga stvar, to je veliki dar i veliki talenat. Novi prilog Njegošev objavljen je u novom srpskom letopisu, opet pod uredništvom Teodora Pavlovića, 1838. godine. Ovoga puta je reč o njegovoj alegorijskoj prozi San na Božić, koja je preuzeta iz pevanije Sime Milutinovića sa Rajlije, a koja izlaže jednu alegorijsku viziju o tome kako, dakle, pisac biva zatečen u snu i kako u snu, kako on kaže, pođe u mjesec i počne po njemu hoditi. Dolazi do nekog velikog strojenija, ispred tog strojenija pred njim zatiče jednog starca koji mu onda pokazuje dva moguća puta. Jedan put vodi kroz vrata koje su vrlo neugledna, mala, uska, a druga kroz jedna velelepna, šarena, sva kićena vrata. On se opredeljuje naravno po načelu, dakle, čulnog zadovoljstva za ova druga vrata, ali ga starac, to je naravno Gospod Bog, upozorava ga zapravo da je tu put od krivde,
a da je bolje da uđe na ona uska dakle, vrata. Ovdje prepoznajemo naravno i biblijske alegorijske sheme. Kada prođu kroz ta uska vrata, onda će vidjeti jednu veliku sobu u kojoj obitava pravda. Na prestolu od slonove kosti je jedna prekrasna devojka u carskim haljinama. Kruna je od dragog kamenja na glavi je. Na kruni piše: moj je prestol izagnat sa zemlje, ali i opet vječno ostajem pravda pravdom. Ja jesam pravda i svi name koji mrze i viču, vječnost će ih nakazati. Ova devojka, carica, besmrtna carica kako je naziva Njegoš, u rukama drži merilo, vagu koja je uravnotežena, odnosno ne vuče ni na jednu od strana. Kada odu na ova druga vrata, starac odvodi, dakle, pesnika, tu nalaze obitavalište, kako on kaže, razbojnika, zločinaca, pohititelja i razoritelja sirotinskih i najviše krvopija ljudskih. Na prestolu se nalazi jedna stara žena, kruna joj uopšte nije na glavi, nego je se nalazi pod nogama i njena naravno vaga je nagnuta uvek na jednu stranu i to na onu stranu na kojoj se nalazi novac. Dakle, u ovoj alegorijskoj shemi jasno je pokazao Njegoš kako valja razumeti odnos ovoga sveta i transcendencije. U ovom svetu, dakle, vladaju nekakva čulna zadovoljstva, ali ono osnovno načelo pravde je nešto zapravo što treba tek vezivati upravo za transcendenciju. I to je vrlo zanimljivo, recimo, kada se onda ova alegorijska shema uporedi, na primjer, sa himničnim tekstom, dakle, srpske himne Jovana Đorđevića, Bože pravde. Jedna od osnovnih potreba upravo srpske kulture jeste realizacija pravde na ovom svetu. I utoliko je himna Bože pravde dobro odabrana kao jedna od obsesivnih tema koju, eto, pronalazimo i kod samoga Njegoša. Ophrvan teškim brigama, razočarenjima i nedaćama, Njegoš se razboleo od tuberkuloze, tako da on odlazi u Italiju, u Napulj, bezuspešno tražeći leka teškoj bolesti. U Crnu Goru se vraća u jesen 1851. godine i umire prerano u svojoj 38. godini. Okrutna sudbina sa čijim čudima se Njegoš borio čitavog života poigrala se i posljednjim boravištem velikog pesnika poslije njegove smrti. Trenutni pogled na Njegoša kao čoveka, kao vladiku i kao vladara i dok je bio živ i posle njegove smrti donosi neke iznenađujuće podatke, jer bi to bilo u stvari osmatranje 2 veka muka na ova 2 veka Njegoša koja ovako skromno i gotovo krijući obeležavamo, jer on je gotovo krijući rođen, jer je tada bio običaj da se žene sklanjaju kada rađaju decu. Rastao je u surovim uslovima. Kada je počelo u njemu da se budi život, onda su ga zamonašili jer ga je stric odabrao za svog naslednika i tada od 17. njegove godine pa do 38. koliko je živeo jeste u stvari slaganje nesporazuma, teškoća, uzaludnih borbi, podvala, sukoba, gladnih godina, suše, dakle stradanja svake vrste, da bi se to nastavilo i 51. godine kada je umro. Zbog nevremena nisu ga mogli sahraniti na Lovćenu u kapelu koju je podigao, pa su ga onda 4 godine kasnije tamo izneli, pa su ga onda u Prvom svjetskom ratu Austro-Ugarska vojska njega sušila kapelu i njegove kosti donela na Cetinje. Crnjanski je opisao jednog Srbina koji je bio mobilisan kako je 2 koščice sačuvao, pa ih je doneo 25. godine kad je Aleksandar Karađorđević obnovio kapelu, pa su onda kasnije 70. godina komunisti tu kapelu srušili, podigli mauzolej koji se danas
gdje se danas on nalazi, u Nevidjelici, u jednom kamenom mraku, i to je možda jedini vladika koji je sahranjen bez krsta nad svojim grobom. Dakle, stradanje Njegoševo traje od prvog do posljednjeg dana njegovog života, a od smrti sve do danas. Bože dragi, koji sve upravljaš, koji sjediš na prestolu nebesni, te mogućim zažižeš pogledom sva svijetla kola u prostoru. Ti koji si razvija prašinu ispod tvoga trona svijetloga i nazva je tvojim mirovima, te si prašak svaki oživio, nasija ga umnijem sjemenu. Ti te knjigu držiš mirobitnu u koju su sudbe upisate mirovima i umnim stvarima. Koji si se milosno sklonio djejate neoživi členove, malom mravu, ka gordome lafu. Razvedri mi više gore crne, uklon od nje, munje i gromove. Književni tumači mu nisu ostali dužni, ali na neki način kao da mu je ostalo dužno njegova crkva. Nekako su ga prepustili pesnicima, a zapostavili njegov monaški i vladičanski život. A on je i među vladikama izuzetak po tome, makar po tome, a ne samo po tome, što možda nema ni jedan drugi vladika koji je to postao u 18. godini. To je sada i nemoguće. U godini u kojoj je umro, sada se vladike biraju i kada ih izaberu u 37. godini, smatra se da su izabrani mladi. On je sam sebe nazvao pustinjak cetinski. Na njegovoj knjizi to je i naslov i ime autora i ne znamo da li je to jedno ili drugo ili je oboje. Na Gorskom vijencu koji je objavljen u Beču zajedno sa Brankovim pesmama, Vukovim prevodom Novoga Zaveta i Daničićevom raspravom o srpskom jeziku, on se potpisao PPN Vladika Crnogorski. To napominjem zato što je on te svoje spevove ipak pisao kao monah i vladika. A možda u ondašnjoj Crnoj Gori on je imao jedini pravo da piše i ovekovečuje ljude i događaje. Već u 30 i nekoj godini on je pisao testament i u tom testamentu govorio kako smireno ide na Božji poziv i kako smrt zamišlja ili će pod tvojim lonom večni san da boravi ili će u besmrtnim horovima večno da ga slavi. Kao što je na samim početcima Njegoševa poezija bila nadahnuta narodnom epikom, tako je Njegoševo delo docnije snažno odjeknulo među njegovim čitaocima, a stihovi iz njegovih spevova pamte se i govore kao mudre izreke iz narodne poezije. Možda je jedno od veza Njegoševih sa narodnom književnošću i to što je sam Njegoš postao u određenoj meri opšta baština. Ljudi koji nisu pročitali Njegoša citiraju njegove misli. On je doživio sudbinu koju dožive jako veliki pisci.
poput Gogolja kod Rusa. Pa na kraju poput Šekspira, kojega svi citiraju, a težak je za čitanje. Nije baš da ga svi čitaju i znaju do detalja. Njegoš je postao jedna vrsta riznice, sentenci po kojima se uređuje život. S te strane, Njegoš sam sa svojim delom uspeo je da postane ogledalo za one koji ga čitaju, da postane neka vrsta uzorne knjige, uzorne pesme iz koje se mogu preuzimati savjeti za život, iz koje se može preuzimati čitav jedan doživljaj sveta. O, Kosovo grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Kod Njegoša je taj duh jedinstven, oslobodilački, budilački, pregalački. To je potpuno njegov jezik je prožet onom mišlju s kojom je on stvarao svoje delo. A to je neka vrsta obnove i novog života nacionalne države, konačno konstituisanja, ujedinjenja nacije, na kraju, ako ćete, i tog slovenskog, južnoslovenskog bratstva. I sve to se vidi i u njegovom jeziku i u tim njegovim tako prividno jednostavnim izrekama koje svi ponekad ponavljamo. Luna i krst, dva strašna simbola, njihova je na grobnici carstva. Sljedovati im rijekom krvavom u lađici grdna stradanija, to je biti jedno, ali i drugo. Ali hula na svešteni život koji ga je mlijekom odranio, to mi brzo Tatar pretvara. Vjeroprava kukavna sirota. Vražija sila od svud oklopila da je igće brata u svijetu da požali. O njegovom životu se gotovo sve zna. Ali čini se što se više saznavalo da se tajna uvećavala. Tajna njegovog genija. Ono što je on napisao je postalo zauvek živo i svaka reč postala nepropadljiva. Najvažnija knjiga njegova su usne njegovog naroda i on je svakodnevno na tim usnama, a njegovi stihovi su uklesani na svim spomenicima od kad su napisani i ta kamenoteka je jedna od najvažnijih biblioteka u kojima su objavljeni njegovi stihovi. Crnjanski u jednom kratkom eseju je precizno odredio Njegoša kao pesnika lirske refleksije. On je dakle naglasio one momente koji konstituišu metafizički odnos prema čovekovoj sudbini, u izvesnom smislu tu sudbinu izmeštaju iz istorijskog kretanja i usmeravaju je ka jednoj drugoj dimenziji čovekovog bivstvovanja. Njegoš je dakle tu postavljen u jedan poredak koji on nesumnjivo obeležava, a to je na neki način univerzalistički poredak vezan za mističko iskustvo koje pronalazimo u raznim tonovima moderne srpske poezije. U tom smislu pravi njegov
nastavljač, nije Crnjanski, kod koga je odnos prema mističkom iskustvu složen i u bitnoj meri sekularan, nego Momčilo Nastasijević, koji se sa druge pozicije, sa pozicije modernog pesnika, približava ćutanju i nemosti kojima Luča Mikrokozma završava svoj pesnički govor. Tako da su najznačajniji pesnici srpske književnosti uspevali da pronađu svoj ton kod Njegoša, a to znači samo da je Njegoš artikulisao ne samo srpski kulturni ton, nego da je artikulisao evropski kulturni ton, civilizacijski kulturni ton, koji onda u srpskoj kulturi progovara posebnim glasom. To su veliki pesnici 20. veka osjećali. Dakle, ne neki partikularizam, ne neku zakovanost u narodnu epiku, koja je za moderni duh bila u izvjesnom smislu troma, nego okret jednog pesničkog duha kroz epsku dikciju ka nečemu na čemu počivaju temelji celokupne naše civilizacije. Malo ruka, malena i snaga, jedna slamka među vihorove. Sirak tužni bez nigdje nikoga. Moje pleme snom mrtvijem spava. Suza moja nema roditelja, nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima mi ni plača ni molitve. U ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. Kad se peva na Lovćenu Njegoš spava, najmudrija srpska glava, ne peva se to na Njegušima, gde se on rodio, nego se peva svuda gde ima Srba. Njemu su se poklonili Srbi, a i drugi Sloveni i na svim slavističkim katedrama. On je zauzeo centralno mesto među našim piscima. Preveden je na mnoge jezike, koliko su ti prevodi mogući. Na ruski, na francuski, na nemački, čak i na japanski. Ali onaj kontekst je neprevodiv i, kao što je neki pesnik rekao, poezija je ono što nestane u prevodu. Tako da je verovatno za druge narode on više jedna kulturna vrednost i svetinja i nego što ima jedan neposredni doživljaj i razumevanje kako ima u našem narodu. Ali njegovi su stihovi do te mere živi i aktuelni da mu zaista pristaje ono što je Jan Kot rekao za Šekspira, Šekspir naš savremenik. Mi možemo reći Njegoš naš savremenik.